Ibi ni ibihe biruhije mu gihe abantu benshi bari kubura ubuzima ndetse bafite agahinda kenda kubasatura imitima yabo. Uyu yaragize ati uko niga cyane niko ndushaho kumenya ko hari byinshi ntaramenya, ariko nabonye byinshi bibabaje, gusa naje kumenya ko mu bihe bibabaje nk'ibyo ariho Imana yigaragariza ikohereza umuntu wayo. Nanjye nkibaza nti se Perezidante wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe yaba yaroherejwe n'Imana ngo azabohore imitima y'Abatanzania yenda kuzicwa n'agahinda? Abatanzania bose bati hoya. Umugani wa wa muntu ati reka 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 ntabwo nabyemera. Mu minsi mike ishize igihugu cya Tanzania cyongeye kwibutswa ko demokarasi atari amagambo gusa, ahubwo ari urugendo rugoye rusaba ubutwari. Imijyi mikuru nka Dar es Salaam, Arusha na Mwanza habaye indiri y'imyigaragambyo ikomeye cyane, aho abaturage benshi basohoka mu mihanda bavuga bati turambiwe ubuyobozi. Imyigaragambyo ikomeje kwibasira ubutegetsi bwa Madamu Perezida Samia Suluhu Hassan nyuma y'amatora y'ubutegetsi bwa Repubulika yabaye mu mpera za 2025. Amatora benshi bavuga ko atagenze neza, ariko se kuko niki cyabaye muri Tanzania? None se kubera iki abaturage bafashe umwanzuro wo gusohoka mu ngo zabo bakajya kwigaragambya? Tanzania kugeza ubu ifite amateka yihariye muri Afurika y'Uburasirazuba. Kuva mu mwaka w'1960 iki gihugu cyagiye kiyoborwa n'ishyaka rimwe rikomeye ariryo ryitwa Chama cha Mapinduzi. Iri shyaka ryashinzwe na Mwalimu Julius Nyerere. Mu gihe iri shyaka ryari riyoboye igihugu cyarangwaga n'amahoro ndetse n'ubumwe, ariko cyanamaze igihe kinini gifite ububasha n'ubudahangarwa. Perezida Samia Suluhu Hassan, umuyobozi wa mbere w'umugore mu mateka y'iki gihugu, yinjiye ku butegetsi mu mwaka w'2021 asimbuye nyakwigendera John Paul Magufuli. Abatari bake bamubonaga nk'umucyo mushya nyuma y'imyaka ikomeye y'ubutegetsi bukomeye bwa Perezida Pombe Magufuli. Ariko uko imyaka yagiye ihita, amajwi menshi yagaragaje ko icyizere cya mbere cyatangiye gusaza. Hari abavuga ko inzira ya demokarasi yasubiye inyuma, kandi bakavuga ko ijwi ry'abatavuga rumwe na leta ryasubiye inyuma, kandi ko ubushobozi bw'abaturage bwo gutanga ibitekerezo bugenda bucika. Amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa 29 Ukwakira 2025 yagombaga kuba umwanya wo kugaragaza ubwigenge bwa politiki muri Tanzania. Nyamara kuva mbere y'uko atangira hari ibimenyetso byagaragazaga ko ibintu bishobora kutazagenda neza. Abakandida bamwe mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi barahagaritswe, abandi barafunzwe, abandi baracibwa ku rutonde rw'abemerewe kwiyamamaza. Ku munsi w'amatora hari ibibazo byinshi byagaragaye mu buryo bwo kubara amajwi no gutangaza ibyavuye mu matora. Opposition yarahagurutse ivuga ko habaye kwiba amajwi no kumenesha abagenzuzi b'amatora. Nyuma y'amasaha make gusa abaturage bari mu mihanda bafite amabendera, abandi bafashe impapuro zanditseho amagambo nka demokarasi si impano ahubwo ni uburenganzira. Mu murwa mukuru w'ubucuruzi Dar es Salaam, polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso bizwi nka tear gas mu gukiza abaturage batakaga amahoro n'ubutabera. Ibitangazamakuru mpuzamahanga nka Reuters na The Washington Post byatangaje ko habaye imvururu zikomeye ndetse ko hari abishwe n'abandi benshi bafunzwe. Guverinoma yihutiye gushyiraho curfew ikizwi nk'amasaha yo kuguma mu rugo kugira birinda imvururu. Abanyeshuri, abakozi ba leta n'abaturage basanzwe babwiwe kuguma mu rugo kubw'umutekano wabo. Ariko iyo curfew yabaye nk'umufuniko w'ibyaha byinshi: gukubitwa, gufungwa ku mpamvu za politike no guhagarika itumanaho. Imyigaragambyo si ibintu byashibutse mu gihe gito gusa, ni igihingwa cyari mu myaka myinshi. Mu myaka 5 ishize abaturage benshi bagaragaje ko batishimiye uko ubutegetsi bukoresha imbaraga n'ukuntu ijwi rya rubanda ridahabwa agaciro. Uburyo bwo gucunga amatora bwagaragaye nk'ubutagira umucyo, bigatera ikibazo gikomeye mu kwizera inzego z'igihugu. Abasesenguzi bemeza ko iki ari ikimenyetso cy'uko demokarasi ya Tanzania iri gusubira inyuma. Ikigo cy'ubushakashatsi cya Chatham House cyavuze ko igihombo cya demokarasi kizagira ingaruka zikomeye ku bukungu,
no ku buryo abaturage babona ubutegetsi. Ni ukuvuga ko iyo abaturage batizera amatora, badashobora no kwizera igihugu cyabo ubwacyo. Ingaruka ku buzima bwa rubanda. Kuva imyigaragambyo yatangira, bavuga ko ubuzima bwa buri munsi bwahindutse, aho abaturage benshi batakibona ibyo kurya nk'uko bisanzwe kubera guhagarikwa k'ubucuruzi. Itumanaho ryahagaritswe mu bice bimwe, imbuga nkoranyambaga zirafungwa, amakuru aracicikishwa, abanyamakuru baburirwa n'ab'umutekano, abandi bakorerwa iterabwoba. Kandi mu gihe leta ivuga ko iri kugarura ituze, abaturage bavuga ko hari ibyo bakwiye guhabwa mbere y'ituze, ari iby'ukuri, ubutabera ndetse n'ubwisanzure. Perezida Samia Suluhu Hassan yakunze kuvuga ko ari umuyobozi w'ubwiyunge, w'ubwitonzi kandi w'umugore wubaha uburenganzira bwa buri wese. Ibiri kuba muri iki gihe bitangiye guca amarenga ko haba hari ikinyuranyo hagati y'amagambo n'ibikorwa. Ubuyobozi bwe bushinzwe kutihanganira abavuga ibitandukanye no gukoresha inzego z'umutekano mu gucecekesha abatavuga rumwe nabo. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko barambiwe amasezerano atagira ishingiro, bakifuza ko hakorwa impinduka zifatika mu mategeko y'amatora, mu mikorere y'ubucamanza ndetse no mu itangazamakuru. Ariko guverinoma ivuga ko hari abashaka guhungabanya ituze n'iterambere ry'igihugu. Nicyo gituma bamwe bavuga ko yari intambaro y'amagambo n'ubutegetsi hagati y'abashaka demokarasi yuzuye n'abashaka gukomeza ubutegetsi bukomeye. Kugeza iki gihe, Tanzania hari kuba intambara itoroshye, aho inzego z'umutekano zirimo zirarwana n'abaturage zibabuza kwigaragambya, aho abaturage batangiye kugenda bataka amasitasiyo ya gaze, buri wese aterura ibyo yishoboreye. Ariko kugeza ubu ingabo zirimo zirarushaho kugenda zirwana nabo. Hagati aho, Perezida Samia Suluhu Hassan afite amahirwe yo kuba umuyobozi uzibukwa nk'uwahinduye amateka cyangwa wazimije icyizere cy'abaturage. Uburyo azahitamo kubigenza muri iki gihe bizaba ari byo bigena ejo hazaza ha Tanzania. Demokarasi ni ikirahure gikomeye, gishobora kumurikira igihugu, ariko kinamenetse gitera umwijima. Tanzania iracyafite amahirwe yo kugisana, ariko igihe kirimo kugenda kinyerera. Iyi ni Elime Talks Rwanda. Ciao ciao.